की बीजेपी वर्कर अमदी इंटेंडिंग कैंडिडेट ओरिवा जे खोंसाइना लुचिंगबा बीजेपी वर्कर सिंगल लोइनना कोविड-19 की लौखलकपा चेक्शन थौरांगदा मोरे टाउन अकोइबदा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कापथोखरे मणिपुर फायर सर्विस मोरे की ऑफिशियल सिंग पुना सरुक यादुना पांगथोखिबा सैनिटाइजेशन अदुदा मोरे आईसीटीसी ऑफिस ममांगदगी हौरगा मोरे पुलिस स्टेशन IB complex मोरे कैथेल मोरे हॉस्पिटल PAC मोरे अमदी अतई तोंगान तोंगानबा लैरक खुलक सिंगदा कोइना चतुना कापथोखे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लंगथवाल कुंजा अवांग लेकाइदगी औक्रम जुगिंद्रोना महाकी लेखिद्रबा अपोकपा अपोकपी अमदी मचनुपी की मिंगदा था असिगी मंगादगी वार्ड नंबर 8 न कोनबा लंगथवाल अवांग लेकाइदगी हौरगा युमथोंग खुदिंगी चाना थकनबा पोलमसिंग येनथोकपगी थोरम ngasi लोइसिनख्रे Directorate of Handloom and Textiles Sinduna National Handloom Day की थौरम ngasi ayuk All Secretariat की Conference Hall दा पांगथोखरे ngasi की थौरम अदुदा English ani taramapan kun gi oina State Award amadi Merit Award for Master Crafts Person की Title मियोई कुन तरुकदा Commerce and Industries Textiles Minister TS Bisorjana Case Award Momento Citation amadi lengan PP duna ikai kumnaba utki National Education Policy की मखादा Transformational Reforms in Higher Education हाइब हिरम द पांगथोकपा कॉन्क्लेव अमदा ngasi Prime Minister Narendra Modi na ngaihaki mamangda conclave asigi haudok warol pikre Video conference की खुदांग द सरुक याखिबा नरेंद्र मोदी ना National Education Policy asigi मखादा mahai masing hena khumang chaukshin naba hotnabada तोंगान माइकै कयादगी मथौ ताबा मतिंगसिंग policy asida pibinaba appeal तौखे Conclave asida session kaya खाइदोक्तुना अखंग अहि क्याना वा खनगदौरी लोइनना conclave asida Union Education Minister Ramesh Pokhriyal amadi Union Minister of State for Education Sanjay Dhotrisu saruk yake Mamang thagi tarik kun marida Agartala gi COVID care center amada mathau taba doctor amada tin sichaluba mioi mari Agartala West District ki first class judicial magistrate na makhoibu judicial custody da thamnaba ngarang order amathokre Paumi Singda Wangang Laduna Additional Public Prosecutor Rahul Banik Nahai, West District ki Health Officer Oriba Dr. Sangita Chakraborty da Matin Sisaluba Mioi Mari Adu August Mari da Farabatungda West District Judicial Magistrate Court First Class ki Mangda Puthoke. Numit asimakta da makoy da interim bail piduna thadoki adumaku High Court ki order amagi matung ina August manga da makoy mari maki mathakta amuka hana case asigi ayona investigation numit nini ki manungda taunaba yathang tawthake. Nagaland Armed Force Singi Marakta COVID-19 positive oirakpagi chang nongmagi hengalakli ngarang khaktada chathakiba test singda mioi marfu nithoi test tobada mioi kuntra mapan positive oiba thengna khibaga loinana hauzik phawbada apunba positive oiraba Armed Force ki mioi masing lising ama chama tara taret sukhrei hauzik phawbada Armed Force ki mioi lising ama chama tara taret mapalamdagi halakhiba मियोई लिसिंग अमा सुपना निफुनिपान फ्रंटलाइन द थबक तौबा मियोई चामा मरफु निथोई नगनरुबा मियोई चामा मरफु अमदी अतोपा मियोई यांखै हुंदोई पुना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबगा लोइनना नागालैंड की ओइना पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग लिसिंग अनि चौंगा मरफु यौख्रे जम्मू अमदी काश्मीर की हानगी लेफ्टिनेंट गवर्नर ओइरंबा गिरीश चंद्र मुर्मुना लेपाक असिगी अनौबा कंट्रोलर अमदी ऑडिटर जनरल ओइरगनी मुर्मुना हानगी कंट्रोलर अमदी ऑडिटर जनरल ओइरंबा राजीव मेरिसी की महुत सिलरगनी मुर्मू हौखिबा युमसकशन अमिता जम्मू अमदी काश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर ओइरंबदगी फम थादोखिबनी Board of Control for Cricket in India BCCI na handak United Arab Emirates na pangthokadoriba Indian Premier League asigi title sponsorship oiduna lakhiba China gi mobile company Vivo handak chahi asigi oinadi title sponsorship ohellaroi hairi BCCI na thadorokpa cherol amagi matung ina handak chahi asigi oinadi IPL ga Vivo ga mari thamnararoi Vivo na IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप असी चाही मंगा की ओइना हाइबदी इंग लिसिंग अनि तरा निपान दगी लिसिंग अनि कुन फाउबा लुपा क्रोर लिसिंग अनि चामा मरफु तरा पुथोक्तुना ओइरखिबनी